Somai padawan kini tum hawar ke hat MSC konsensi hin bensin ni tum asisi tinum hanilihin bensin Johang kon labangke ni tum leader sang bongan tum sisi president secretary an sa Johang LA hana Johang lo tapi central committee president secretary hana Johang lo asom si women wing hana Johang lo basi ni tum kewangji MLA election apa si tum pini pen siklo ni tum ron ke cedan labangke kia ron inglong aso cake Kosong itu ron gitu tadi malah bangsa pasti itu pin jisik kono, so kacik kono longke, itu tuh malah bangsa ron jong si kerem lu blok tangte, inglong suka kerem lu nangger itu pin kaki mung kono, tapi kewang jiar nih, an so si itu jakong orang nepang tay pon sini tuh, ini lah bangsa leaders doanang bong macam tham cepari pondolo asli sitin dame lah sona leaders mit kipat do ponji pon sini litung, tham cepari pondo. Kasi asisi tin namda bang komenti ni apor bang jisi ko hala so asisi long kami niltum tame dun ko niltum jisi kon mas tingwai kon mas tante sarala non ke bang long dibet padupon pula so putak nang ditumahin ben cekroy dun ma dibet ko bang ke kali dia na 6 kali dibet hormo kali la kini tumasa kana kana dibet ko tang de la ke ha assembly la pet parliament dibet tu oton master lam di pola dibet sendiri tuliram rong hang jong si ahok pet dibet kang tung muthala alang tu MP do mati di kedam tangke hala bilo forensik ni polo dibet un hekedet ke MLA bang sidolo polo assembly lo dibet un hekedet ke hala constitution la pen ketokan artikel 4 hala kai polo dibet un hekedet hala si dibet un nai semasa dia katar na dibet nai ngali tum siai katar sare kar biang lo kacini lo minang pacini dikidul ke tuliram nang le nang than kali ini yang konstitusi sektor ke dotang lagi dua di sini. Saya cuman nang pacini bang, abis itu ini yang ni bagai semasa jaya kata nang pacini lo. Tapi nang pacini pada itu kado di sini lo. Masih lah bangke, kadibet dia naik ke nang sorabe discussion bang lo tim tingwai na. Council long nahang oh itu me PSLC pen dulu di sini na bang dulu Kongres mena dulu discussion dulu na. Nitum ke debate naik ke nang sot kali sektor ni debate apa muda kali. Na pen la ke itum akhe isungala na bangso siksidul pen situm det nang kashari ki pini anda council na sikno te pen shari ala siksidul pen kam claim kala la ni likli bangke aben tuliram rong hang phane li pu bangke nang li jong si debate kang tung pelotang te debate ji pelotang te nang li tung MP do la pen MLA bang ko dulu kala MLA bang ko han toy dunoi kangen silat pen toy dunoi je parliament long nang li debate no ton master lam puthak na pet assembly long bang PMLN mo bang PMLN han pat debate ngi phalang li hukum bisrau jong sinang li autonomous state nang li one break na tangte la bang so le pat debate no tangte sar nang tum pini la so mai kang ni pon long bang kan bang su bang pisi che tong pon tum pini tum dak leaders side da ke pini ke public ave kaddo beta arpu do side itum kaddo ko ai pen bang proxy ke leaders tong tum dak la ke harakhat LC ang tang chok itum presiden secretary lagi itum dak presiden secretary itum arpu itu atum pini dak cetong lo asila suku cetong lo mangke itum ningarok pik tin la bangso itum ke claim tan lapen ke bang jiar ni anta itum tan pik CPD ben kita tek long lapen hawar kat ke bang MSC election tame tho MLA election tame itum highway pulake pin dak pasan tek long